Tini to first of all norjoton hambai ase komjaro phai manja payment bagai engka tini to 18 March seng tini Borok TV app launch khainan thangi tongo norogor thope kya seng tabo launch khaisinai engka bo last year ni November 7 na 7 November 7 o seng launch khainan tongmani but kabongma issue ngai seng abro khaimalia engka abon bagai jotno nagar sano engka oro je tabo phai manja phainai jotno norog apro event to botongo apur joton phai manjak phai kya ngate oisa norong no haino hai seng norong ni channel tino sini obo awai mung no khayani hini seng norong no tini rihin kaor o Borok TV apps tamo mung mai abu kisa sai kharo ditai Borok TV apps bo bahai ke download khana abu kisa sai kharo Borok TV app to sanathanga ngai notice ni first online streaming portal o jaga wo nang opo to Play Store mannai Play Store actually mas mangkha mia ni simino mia ni simangkha angka tini seng officially seng sini pages roko seng share kaya ko seng promote bo kaya ko angka tini simi seng obono share khainai angka o jaga wo tongnai sini kokborok music videos tongnai tarpore talk show tongnai web series tongnai tarpore seng buskango movie bo khaitongo movie bo phainai angka obo seng jotono exclusively sini app o simin rinai tei seng kuno YouTube channel logoria abo tabo te wisa ang tasing thanani kisa sa pokoi tongo an logi o phai manja phai ka sini YouTube ni iko secretary ta sajol bobo apru tongo inka bobo ko kisa sanai te yang tongo sini product manager sange deborma bo sudo product manager simi actually bo t-shirt bo handle khayo libo lyricist sometimes tabo director te sini yang dige bonoro bo mal layana sini joto team noro phai sopai ja obo sengtangi app khlok ja kangkai ang kisa sa saikana renai pula sakang kisi sang uklogo thangra nai 2015 no ang Bangalore tongkha 2011 ni simi tongkha angkai sini afro roko kok borok videos rok khub kom nongkhor ko angkai seng Bangalore thangka angka sini afro quality rok ekdom saya te YouTube nai to khaw mas mai afro to jio phaya ko angkai oma haing teng te like kok borok rok ni bagi angkai buino dolong no punu angkai belai no be bengai jago sini kai mane buini state dong ni bagi kaham thango nor kita mo tabo bo o jaga tongkho nai angkai yung ko YouTube bo nai to khangka maya angkai ang wanchuka se jeng mane kaisoma hai website create dekhaimono je jotono buini YouTube ni link no kaisa jaga website o tunani hene index khai angkai ang nijono develop khaika abo 2014 no angkai launch khaika Borok TV puila sakang website January 2015 1 tarik no launch khayo angkai apro kang sini je ang apro direction no kese kariko angkai sini videos ro Borok TV na apro kun kariko angkai seng sini Tripuran director sini producer no seng text khai sanota like norong ni video no seng sini YouTube channel logo eba sini website o seng share ta khamono hinai angkai Borok apro support khai ka angkai ma hai ke no engteng te tabuk Jio phaika angkai views rok tabuk to langkano YouTube o phari khangkai no bareu angkai seng bo wanchuka je seng bo khainai hinai angkai seng bo YouTube channel khloka but YouTube channel kholong mani pano seng jotono mane tami sanai producer rangkhe burung riwi invest khai videos khayo but in return asek best kisu kun maya angkai omono tei no seng sini je Borok TV team te sini associate je sini production house rok bai seng contact khalai kaisa decide khalaiga je omo haike seng sanam lainai te exclusively seng app no rang kom bai seng sini products no eba sini services no seng rinai hinai angkai tabo ki ko joto lugurong no belai no hambai seng tabo sujrote support khai tongmon bage sini YouTube channel lo 55,000 plus subscriber tongo seng to best sini YouTube channel ko nuria ko taksi jorotei just kisa audio rikha koekta videos rikha but still norong ni hamjam mung sing no rewi to taksi jorotei hain bagi belai no peflay hambai maru tai sini social media wo around 10,000 followers tongo abu norok belai no sing no support tongo tai tabuk joto je sing no sinia opor ni sini media partner te je sing no tabuk sini nai rong no norong abo no koyo sini app no test kenai di 2 months ni khaini di seng bari test khana bagai angkai nor jodino saja kangga 1 year ni action khaina di angkai wa jaga wo joto involve nai sini je artist te sini director music director tongo sini uklogo je samung khaini tongo joto team borok no belai no hambai mareo angkai te borok ni je samung no seng yang sini app to itebo buskango kam kai kotor kai phunu mana ni yong kamo kaisa tabuk sini artist no bagai bo kaisa income generation ni kaisa lama joto pal baksa kai kaisa sati tolo phale kangkai jotono samung tebo kotor kai karak kai seng khai mannai jemon tabuk Manipur nai borok industry tongo
joto North East ni Assam tongo sin Tripura se misi alga alga ke samung khailio so ang joto non koinai jenai tongai takok te bok sonno joto support khaidi te sing artist rono sing approach khainai joto artist rono je oma hike kaisa jaga te ki samung khaile ngi joto nubagi no kaisa samnai ne engkai an mungkai monoji deborma ang hakim para kamini abo ke telemura digi angani class 10 jora schooling khaika Holy Cross Mohorpara তারপরে আং ডিপ্লোমা খাইকা টিআইটি আর টিআইটি নরসিংগড় আর আং ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন তে খাইমানি তারপরে আং বেঙ্গালোর থাঙ্গাই তেউসা ডিগ্রি খাইকা আর ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ন আবনি ইয়াগলো ইঞ্জিনিয়ারিং পাই এমবিএ খাইকা আবকে বেঙ্গালোর ইউনিভার্সিটি ও এমবিএ খাইমানি ইয়াগলো অঙ্কাই ন আব তামসি পখর গাসে বিজনেস হাব সাইজমালি আইছে এমবিএ খাইকা কেন বড় বেলেন বিজনেস মাইন্ডেড থাঙ্গো অঙ্কাই Aku kuno ko ya jokes apart, but still, ang to full and final ang business no entrepreneurship ang full time rin naman suito. Tamo nubi manay tay 99 no tamo nubi manay tay 149 no tamo nubi manay. 49 no ang 60 days validity. 60 days to borok TV app o je katal family abo jotong nungnai nang 60 days o. Angkai tabung nang thango de 99 ke 180 days o 180 days o je borok TV o nang family movies ke movies music videos abo jotong nang 180 days nungnai 360 o angkai same number nini validity sim nang kamang thanai content ke je family nang asan nungnai angkai 49 angkai to just kaisa abo trial pack hai boi baksa test khane usung jago so borok rang combine borok test khane mano but affordable mane joto ni best plan angkai 149 no 1 year ni bagi abo ang rebo suggest khayo acha lukurang nei joto ni na kaisa je somung tong borok TV app thangnai salo Robindo babu na aso kotor khlai program khlai mane asuk tangai asuk ler kha je o apps tini se officially tamo nubi manai tai 99 no tamo nubi manai tai 149 no tamo nubi manai 49 no angkai 60 days validity 60 days to borok TV app o je katal family abo jotong nungnai nang 60 days o angkai tabung nang thango de 99 ke 180 days o 180 days o je borok TV o nang family movies ke movies music videos abo jotong nang 180 days nungnai 360 o angkai same number nini validity sim nang kamang thanai content ke je family nang asan nungnai angkai 49 angkai to just kaisa abo trial pack hai boi baksa test khane usung jago so borok rang combine borok test khane mano but affordable mane joto ni best plan angkai 149 no 1 year ni bagi abo ang rebo suggest khayo acha lukurang nei joto ni na kaisa je somung tong borok TV app thangnai salo Robindo babu na aso kotor khlai program khlai mane asuk tangai asuk ler kha je o apps tini se officially abo angkai sini apro app already play store no release ni thangka amose sini kisisa abo special ani no mistake sini kisisa buffering ni issue ni thangka a buffering angkai sin Singapore nijini server nanani ni nijini server sem host khaikika but sem player angkai sem kaham pen nijini modify sikhang sanamai khaimalia angkai Tripura o to noro saimono sini kami rogo belai no internet slow nini jasa pano Jio nini 4G nini tongri abo bumung simisi 4G hai but slow no se bisi connection thang angkai angkai sem kong ni kok adino launch ke kika angkai sini buffering ni belai no issue khamo angkai buirang bai ri tongoi jodi no PC sak khai angkai thak buffering tong angkai belai no problem khamo angkai sem joto no sini actually both belai no loss thangka je 4 months o mane abo sem sakai belai si ungkonani as a startup belai loss thangka Singapore launch kamalia angkai je issue tongmani Singapore solve khai tabuk sem tinin dino 18 no sem khaika borok TV tamo apps simi de ongnai na in future jong abo as a TV channel hisabe jong nubi manai jeng to tabuk chana thangka angkai sem online streaming platform जों टिभि रंनो तो जों फोकस खायाको कारण उनका सिनि और टिभि अनेक दंगो but जों दाबो एंड्रॉइड एप सिमि लॉन्च खायको बस कामो जों वेबसाइट बो खायनाय तारपरे सिनि आईफोन यूजर्स नि बगे iOS बो खायनाय नै वासले तनै जतो लुगु रंनो न बेलाइ न हामबाय जों दाबो जरते सपोर्ट खाय तमन बगे सिनि YouTube चैनल लो 55000 प्लस सब्सक्राइबर दंगो जों तो बेस्ट सिनि YouTube चैनल लो कुनु रिया ताक्स जरते जस्ट किसा ऑडियो रिखा कयेकटा भिडियोस रिखा but still नरमनि hamjang mung singno rewi to mata rote hani bagi belai no peflay hambai maru tai sini social media wo around 10000 followers tongo abu bonorok belai no singno support tongo tai tabuk jotto je singno sinia opor ni sini media partner te je singno tabuk sini nai romno norna abno koyo sini app no test kenai di 2 months ni khainai di sangbari test khana bagi ngai dor jodi no saja khanga 1 year ni action khainai di ngai wa jaga wo jotto involve pungnai sini je artist
tei sini director music director tongo sini uklogo je samung khainai tongo jotto team borno belai no hambai mareo engkai tei borok ni je samung no seng yang sini app toi tebo buskango kaham kai kotor kai khunu mana ni nai ong kamo kaisa tabuk sini artist no bage bo kaisa income generation ni kaisa lama joto pal baksa kai kaisa sati tolao phele kang joto no samung tebo kotor kai karak kai sen khai mannai jemon tabuk manipur nai ke borno industry tongo joto notice ni asam tongo sin tripura simi si alga alga kai samung khaileo so ang joto non koinai je nai tongai takokte bok sonno joto support khaidi tei seng artist no bo seng approach khainai joto artist no je oma haike kaisa jaga te ki samung khaile joto ni bagino kaisa samnai nei